ye undertake pen bebreni ana yen Ghana for no ye pese ye shekel duties. A Ghanaian, the Ghanaian man no only interested in complaining. It's alternate in Sawon Crawford no Ghana ni no Obo so be alternate in Saw will be so no Ghana ni say or how be aba na ubehunu say nipa bi atwa ahia abusuafo kwan ba na yebefa so a or how ye besi ano achimodan ensuo tuto bi na gya to neomam nti kwan ba na yebefa so ye besi da bi o yenye na me yesi ma lemum ye trans ya dwen kwan yebefa so a obi yesusu se oni afa no ye be gadan krofo am yakoboro no. That is what we are good at. Na emwa me unyai me enwe kwan be faso be kikire wo man e de amada chinchiri mba ho ayemo adwene se Ghana ne se ya na be ye se yansesan yesuban mama Esther anwemo to ye no o se mo ansesam suban boni na mo anidie nyame asem kan so a ekom beba we bra aduane abuso to de mo ntena ho na ye mo se Ghana no e se ya na be ya na se yansesan suban ya ebra ne beso Mami mfa udachinti emfa entwa so ema anopenia yesu say treating people right is better than posting Bible verses every day that you know you don't practice it. And Oshenkrofo status, Oshenkrofo one story on Facebook, on Instagram, and all the social media handles. No, Ayana Esrekeke say Ghana for you all of a sudden no. Ye nyina ya dane motivational speakers. Ye nyina all of a sudden no ya dane Christopher yen WhatsApp status. Eniema na wo posti wo status ho no ye. Obi anka say nyo. But me bisawo se ne ya wunya hoden the vim and vigor. Aya na wo di posting sa na usubante. Sa na usubante. Treat people good. Men kwotena social media no so face WhatsApp. Now we posti near my love each other. Meanwhile, in a practical life, you don't love your brother. We are nya chumni. Also fugo feel true. Baka chira we are nya chumni. Yanko tena WhatsApp status. Enkonko chiro say ona wo do Ghana. Ona wo do enipa nyina. Treat people good. When you meet them, treat them good. Uni ni pesia ye ni ye obu anu mo pese ohunu u status in the society and sana we treat we ye and anu ye ra store bi mu lady ni se ni oyanche no ho afi we ohunu se Obuoba nie obe comport ni ho se madam de na wo ye no koso ane ye. You don't need to know the person before you treat him or her well. Treat them well. Social media and Facebook no amakotena they say hono de bi mbo akutia ene ka hono enwe mfa hwemma. WhatsApp start hono. O sorry abompaye ka kire urade se urade me da wase. So ama de patch me bie wanu me ne bossa mpaye no. Ye nkonkotena social media WhatsApp na urade me da wase. WhatsApp wonti nyankopon make nkan mu nyina WhatsApp status. Ehun se hono mo na mo da na se. Treat people good. Treat people right. Treat them better. Don't go and sit on social media and be writing stuffs as if said that is who you are. We nya chumni. Treat people good. Uni nipa nyina ntene yie. Mesi uni nipa nyina nya den ntene yie. Oda chinti uni nipa nyina ntene yie. Enye nhwehwe wanimu ya nkrofo bo no mo a naturally no me nhwehwe wanimu fo. Se adwuma yi mu ayewo yi. No Obuoba mi suba ya medete hai. Me hunu se odi a nkan abadwuma na fe me ho premi girigirigiri eno no me yenya atwumni me ahwehwe animu ni. If you don't come to work early, ohun se odi a nkan ba run a men sore ma adwuma mu ntam we yenya atwumni. Treat people good. Don't wait to know the person before you can treat the person right. You go sit on your social media stats and you'll be writing stuff over there.
and practically you know you don't do them. And a say one kasan in your practical life no do say na wo dia adwuma. Give and it shall be given unto you. No actually now they are to start to work back. Just letting people know say what they are churchy. Meanwhile in your practical life it is not like that. Or that in Tiano Pema means me say treating people right is better than posting Bible verses every day on your status, of which you know very well you don't practice them. You don't practice them. Practice what you preach. Niyawo kan chere nkrofo yeah. And one thing I love about myself, Obuoba, and say, asem bia ya na ye de babetena radio so aye ka no. I make sure I practice it. Means me ye bi. Inti nyase ye betena radio so na kan say keke. Ene nkrofo betena radio so maka say said ye, ewiase nyanse nyina wo mutiri mama keka no ma so de kom ba bi. Ene ye we cultivate a habit of savings no money, but on one in a real life when you be afei 2 3 5 years 10 years to come on one what radio so motivating nkrofo no afei no one na nkrofo so sire sika. No, we don't do that. It is a betna no na me preach kira wo say cultivate a habit of savings men so I was saying so me cultivate this habit ni bi. I will say me save because saying to me must say they be wow your motivational speaker. No better now we can crofo guiding crofo in life. Now crofo they are making it. Now wow mumu motivating crofo no. Here we say tam. No, we don't do that. And intimacy, treating people right is better than posting Bible verses on your WhatsApp status or wherever, of which you know very well that you don't practice them. Or that chinti ene sa nebe bua opa. Eradi nka ho. Or that chinti. Nane nyame. Enti se we panyi bi enya asori nko a o da bi o ye panyi bi enye se we politics nko a obetumi aye panyi wa community nim hwe obetumi aye panyi wo fie ho onim say ye can leadership. Do you know where it starts from? Efie leadership shase free fie enti na wo kan Bible o say your family head o ye hwan efie ho no eye bema enti efie ho no bema eye leader enti kan die shase wo yen afie ahoduo mu. Wo as a husband, you are not treating people right. Okwa abonten akoya doye. Oyire kra won friend no babes kra da. Okwa abonten ko friend krofo babes onyame hu. Treat people right. Bible verses na ya amode ko to mu social media no so no. Eno emfa hwema. They say Ghana for me na madane motivational speakers. Emfa hwema. Unua ne say na oni unua te. Ona ne ntiye. Onso akotena social media na wo preach say masa preach, practice what you preach. Na me anwene yen ho. Ye de bon krata moboso ne de to adwumadi ne so e de amount. Simedua sam yensa na abo apa no pa nonso ho. Ofro Abdul Malik Fusaini anopa yi me good morning. Fasting nso ahyase ene nti megiri se ugusu a wo ye ne kakra sa ai eduru ba bi e badwen ne wo mo nhyase eduru ba bi e badwen ne mo. Sanso na Amaria wonso was salvation kwan so salvation am kwan so hono abo anopa me ma wonso so good morning me gidi say oh yeah fasting ni bi de ai ena Rosako e wono nso so e won kran anopa me gidi say Rosako wonso so fasting no ye bi ena me Muslim brothers and sisters ni nyina da me gidi say fasting mo ye bi ena officially no National Chief Imam Dr. Sheikh Nuhu Usman Shaributu the krata ba bontin a wo kire say afei de officially fasting no mo ahyase ebirim hyase me da ne de na ebirim so kire say o mo ahwe awia na ni mo hu awia no but ukọ Islam wo mo nhyehyeye mu a National Chief Imam no ye de tumi bi de amano a say impo omunya hu awia no a otumi gina ne tumi ne so na wa mo ahye fasting na se nti e no na wagina so a awia no mo so matoto mani omu hu awia no nti wagina ne tumi so e declare say afei de fasting no mo betumi ahyase enra
ɛna mo hyɛ ase officially nti yenua no ma mo yɛ Muslims ni nyinaa nafu aduasa akɔnkyerɛ ne mpaebɔ akwantu a ma hyɛ ase no Allah ɔnka mo ho na mo bɔ mpae nso ya mo nkae Ghana sɛ awurade nnom yɛn ɔman mufoɔ a wɔn dwene wɔman no ho so ate ase ɔman da wɔn akoma so na wɔn kasa sɛ Ghana foɔ ɛnyɛ sɛ wɔn kasa sɛ politicians ɛnyɛ sɛ wɔn kasa sɛ NPP ni NDC Ghana ha me ka kyerɛ wo pen yɛni Ghanaian president yo obi ka tell sɛ Ghanaian president ɔboa yɛnya bi da nti sɛ wo mo bɔ mpa yi akɔnkyerɛ mu a mo bɔ mpa yi mo mpa yɛn sɛ Allah sɛ ɔma Ghana a Ghanaian president obi be bisa side ntina meka sɛ yɛni Ghanaian president because president for yɛnyɛ ɔmo Ghana ha nyinaa NDC MPP our opposition ya and why Ghana president are waiting but oba bemu the Ghanaian spirit in him no na yira then they think about how my party can break the 8 how my party can break the 10 that is what we have been encountering one may mu into you need a Ghanaian president the Ghanaian president na said saying the Ghanaian president and say I said say obeteki decisions are onwene sɛ abatwa yɛkɔtoɔ no mpo medi nkonim ana me ni nkonim na mmom me manfoɔ no ɛho bɛtɔ wɔm yɛnyanya Ghanaian president o na mmom yɛnya NPP NDC president but a Ghanaian president yɛnyanya bi ɛno nti yɛnua no Muslim foɔ ɛnɛ yi a mo yɛ akɔnkyerɛ yi mo mpa yɛn srɛ Allah na ɔma yɛn a Ghanaian president adwempa po mbɔkɔ deɛ Nyame adom na aso Nyame adom me so me ho yɛ pa akɔnkyerɛ ne ahyɛ ase wo yɛ bi deɛ me mom de me nyamfa me de ɔmo maka yo seme me sum kramosom ne kakra na yɛ frɛ me Ibrahim me kramodin no me sum ne get into be a year na baby na mete no na on say asante mantem de asante fo nko a na nkrofo bi na ɔmo ba ho no me yesirimfo na ɔmo betena ho no mo tebe me fie ne kakra ti me for madam fo na no mo introduce me di me cool mu ti me sum kakra but ne tia ne se ye wo siremfo en ye wo kramufo we no mo ye kramufo sa no mo ye kramufo nti obi betimi afiri esoro ho nanso no nye kramuni ɛno nso nkyekiri mu kakra no nti wo ne Islamfoɔ ne nante me ne ɔmo nante me ne ɔmo som ya na ɔmo tu firi hɔ to ɔmo firi hɔ no mo no on sɛ wɔn maka sɛ akɔyɛ Kristofoɔ nko ani nti no me no ɔmo hɔ kora na me ne ɔmo som na amanfoɔ santen kramo dama som saa nti ɔmo kɔɔyɛ no na afi amasom no nyɛ me debie na ti wani so na ti me so Pentecost ya som kakra kasabre kam ginam guys I will come bi I see me so me ye kakra me from me Kabiru I see Kabiru wow me ye kakra na omo we no mitimi kan kakra but sure me ja ya che nti ama aye bibia wo ho and 2 baby ayen ye wo meme ne de na I have no option. Oh, okay. Na I have no option. I have no option. And so the any kwani ka umi oni kakra bi anka betima tintim. Mimi de woman zongo ankasa na me kan say o de sukura zongo. Mama say otimi say free mu. Because ye fi ho. Oh, okay. Okay. Say ka ye koso tena ho dia. Oh, Casablanca. Anka madani shake kura. Kamadani shi ja ti ya de mpa ba tachiri sure ya tachiri kakra ebe sure mu nyame wo ho e de o metwa sa oya no mosom de me fe oh yeah mosom de me fe but omo de no say nice unisika no wu ayesie ye de wo kwa ye ntentem dodo o ba so say ntentem but ni nyina hyehyɛ ne ye pe tie nyina adaka ba ko ya adaka ba ko no ba je so ye beto ebo kakra ne wo de ne kontem ye wo la inje se no kakra wo fie na tre la ye pentem akoto na se yakra so sa ye no won se ya so ya sa ye de ebu ofie bi ni fie o ye gi ani o ye
minimum obi abi ni fie o wi a wurade Nyankopɔn o jam ye champo obi be gudu so kura na eno na wo ho e champo e di gu efunu so no o bi ye ebi ni honum a ye be ye wo sa asesi ye okay ebi ni honum wawu na che say ya yo doti ni apel ba bia fa apel ba bia tena se ye na aye ni ma ba ye na aye ni be ba dia na bi ni ho kura na ye nim kura ye be fa so a ene abusia kura wo wanum kura be wuro akwaji ska na ba I see I see anyway sinti over the weekend no so mi wurewure mu kakra wurewure mu unse abatfo course wo edwe so Kumasi National Union of Ghana Students NUCS na obi aso na edi nkonim mahunu obi aso na edi nkonim na but ni ayebetumi aka ne se electoral commission certified resource omodi aba no enkofo na edi nkonim any candidate ya omoba be ye NUCS executives no ye de omudin betu dwa sure omo ne da chinchi ayi kandifo na da chi kandifo e na mokoto abayi mo executives na mad with this say mall of party affiliation ube wura mu no na ya no fuwe ka ho omo ka ho obo mi ntwa no me kwasante mantem ne sa NUCS fuwe bi ikohyiaye na yedi nkomo na ba kwasem obeka ne se me tama ye pre no me di buffalo sufo ni amocho manfo do mo ko ho no mo ni NUCS keke no yes I tell you na ye ko ye no masa na wo hwe sam na wo kan nyina na che se waso national security fo nyina ko ho ono no numto mi ntwa no madam fo pa madam fo pa oye sis enche obeye former executive also the Takashi also to win Takashi kakra eni edin kakra anyway kakra na say we dey atwa fam they are not course me dey mani age because me candidate ya me presenting we win oh okay nti mani age pa me omo aminimu omo ne current executives no omo ba ni minimu bi I see but enye suban ya wase ye so enye NUCS momo ye future leaders sa yina ankasa na ogbo kire mu kakra omo sise nyina ya about how on be bo mo school no omo ho ana amanyosem ne yetede ye sa ku na ankasa na omo ye dai okay nti se wo hwe NUCS na National Union of Ghana Students